Sigurno da na kraju najviše trpe građani Kosova, jer u ovom trenutku imamo uslovno da kažemo dve grupacije. Imamo jednu grupu Albanaca kao većinskog naroda koji žive u ovom trenutku na Kosovu, da su oni okrenuti ekonomskim pitanjima i onome što treba da život svakodnevni čini lakšim i jednostavnim, boljim, kvalitetnim, jer na Kosovu u ovom trenutku nema ekonomskog prosperiteta, jer vidjet ćemo posle 1.1. je uopšte poznato da 33% građana se zaposleni, govorimo o zaposlenim građanima, traže da će krenuti put Evrope, a onda s druge strane ona građanska inicijativa, odnosno grupacija, to se odnosi na Srbe, oni su ti koji će najviše i trpeti. To je jedan vid pritiska koji se radi, reklo bi se, jedan meki pritisak na Srbe, da Srbi treba da shvate da im nije mesto više za suživot na Kosovu. Bez obzira na taj odnos koji gaji Beograd prema Prištini, odnosno konkretno prema svim građanima Kosova, jer uopšte je poznato da predsjednik Republike utiče i stalno ponavlja da on vodi računa o svim građanima na Kosova, ne isključivo ko što čini Albin Kurti, jer Albin Kurti ima krajnji cilj pražnjenje Kosova od Srba.